Ngokugwata ogeni oringi kirentito chetu cheruthe mwenge chokera ariti biashara thokone ya thirurujene gembe ya gatigati ibakuga bekarano gwa bwa gutundukirwa ni murimo jwa kolera na aria bakuga uturo bwa bure ogwatine kumania na irio biria benda iria akariba kiromba thirikari ya kaunti ya Meru kubathondekera anto aega akuritira ngugi na kinya biashara chao. Marion Karugi na Nteto Eji. Orira murimo jwa kolera jwethiritwo jwikujirwo mwiro jwa embe abiashara bathoko ya thirurujene ni bataririte kuwa bari watine bwakwatwa ni murimo yu nonto bakwithirwo bendaire into bia ruterero barabara na thoko irio iretwo iria miaka kathomba kuma wathanine bwa Peter Gatiro Munyarira ari gavana wa Meru na kinya nyuma ya utia imbete thoko iu mwankaru ari tarikia ngui kumero kwa imunya wambiritie project ye king'ang'i je wakire roine twe ibarabara yo kuona ni antu bagwenderia ngua barabara ni tusambuza tukaruerwa njireni kwa nini kathoko ereu pasenti katire ibao baiti to batwe rurerere wo kwa none no kuona rwari yo mwako mwanje ari anjire wo kwa itere munya eitere kire itore tere yare anjire awita bongeri tu mwanka una re aingo ringi kubo thinera to kuria batu tukaria kariba thiro turi watine bonene mostly no ntunya bo thine ire ikusia kolera wengo kulionga na ole liona chiefs sendari jirene cabbage ugakolele sambusa iri korua usuruba bu kwendo njirene abo ibwethiro jirene thai kweno ati athiro tirwe rwe kutura tomba wikumeria tuwenya no ntubaroye ntubagabwithi cleaning basiebanie na mirimo yeiko ya thai kinyandene mantora iko kwerekana kwina mirimo ya kolera mno no mo batu twerwere intonja ende batu to kuromba to tetherwe no nto turu atine nyabo mirimo thoko era to bati kinya kwethira twekete into bieto ing'ombe iria ikire yake ani keu into bieto twendere njirene irokone turi na njirene onde tuona kina mtu twera thoko batu kina mirimo yombo to wate iteronde gogonde antoni njirene batandika kinya intonto abyo kone njirene bire na tia kibieto biria na thoko ero na nyoki barua ya kaita kakambura mathina ni yabaingirite nkuluki thokone u kurirwa na intobio na kinyo kinyangiro bio ni auri nonto ni ruterero barabara na nonto bo bateri kwithirwa bakeitithwo oti into abi tandikite ndea kintu agende ne muntu ro tandikite ande ne mweri mwaka yumwe muntu azwakira 1800 ingiri 18 nonto tukwe mwe thiringi thate ke kantu iraita na tole ni ambe chicho yo kusanyo iri kichiko ro ke kaunti yetu kete mbe chicho mba kuti tuteria ri kwina maana ri kuza kinya kaunti ke tuwe ito churu kaunti yetu uchuru to tena maana kabanya bote ite mwanga live ko ziburomete kinya bakianda mano kaunti yetu ni romi uchuru to tibo kuchanywa no ndo atu to tezoka no tibi tukona bituteria MCA ukuma atora atobwetheria atotianeria au atorongia ukuma atotianeria ende twe kinya korwenye into bito ruero nto sipsi sia to kansa msa to ruairanja to kiura ronya thai itare mbura no mbura yo turira na tutona the no ndaige mo kinya ngai gaura na gato into tweto twathiaria twakamata na mongo tukana ringi kiriro kio riu ni kiri thirikari ya kaunti ukinya thokone una kuona mithangi kwera bokulukira ni kenda barito barabarene ito koromba batwe ngabana weto bawatanire na MCA weto batotethie ni kenda bombo to bwethiria kinya thoko eto na wega into bietu ende ndiromba muntu kwina mawatia maingi nya murimo ya yu kabira are kano no ekenda ayo tubwithira thoko ya ito na tukaenda iria tukuromba irurire tutubwithirwe na tukuromba ngavana with all means area kinyathro ne ya tururire rurire to mantu akwendira into barabara na tutakwendra turenda tubwithirwe rure tukumerure no nto tukumerure to atetheka ansia thai mendeleo ya tukwenda ke mama nwe mama kakoriererua akerwa akeya na tutethia nkiripotera Weru TV kuma thokone ya thirurujene Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kinyua.